Амыр менди хүндүлү көрүкчүлер. Силер бүгүдеге тыва тыл хүнү биле изиг байыр чедирип турмен. Биздин тыва тылыбыз дээрге өгбелерден тамжып келген үш ожук ташыбыздын бирээзи болуп турар. Ону камгалап, сайзырадып, келир салгалдар же тамжыдары дээрге биздин тоорт хүлээлгебиз боор. По YouTube каналды тургускан үзел подал болса база тыва тыл кырында интернет жеткиге материалдар көбөйүп болсун дейиш. Үйрүе тургусунда YouTube же кирбейн чоруп турган мен ол үйеде элеен көбөй чүүлдер болу берген. Эң кол медээ дээр болса Кореяга 4 жыл ажылдаш ам тывада чанып келгенмен. Тываже чанып кээрге аяны эргим агаарыбыз сарыг черле тываны сактык паан боор кижи. Жалса да 4 жыл дерге база эвеш эбес хуусаа болуп турар. Он Кореяга чурталгага өрөнүк баш турган ам тедер тывада чурталга же чаңжыгып чогортуу адаптация эптип турар мен. Жангаш ам каналга болса тывада чурталга тугайында бидеңнер боор. Чогум Кореяга тотура алган каш бидеңнерин база бар, чырыкча үндүрбейин. Оларны база үндүрер деп планып турар мен. Жангаш бо бидеңни моң буле тозук баан, ужураскы же байырлык.